waposo no 360 for ointment no ukwanchi ukoto na uchire mu a mu se 360 na bom ye pa 244 EP original brand. The t-shirt asem ne ye kan. Plain. Ka hoy. Design. Yellow. 3-in-1. Black e ko yi. Color vest. And a red. Money member. Ye show out boxer shorts. Na singlet ne dey. O so dey adwa. Posa travel and chop na mo bo mu se mama. To phone ne back ye kama 0243 510 138. The oba no o metrase. Hey. Sompa FM. Case number 1. Shelly Ejayantri. Complainants. Ain't no free buy a bookroom. Respondents. Antiama. Any akwesi abas. Wamushu on shia so. Edi asemwa. One shaneba. Yete wano. Order in court. Mema. Shelly, your Bible, Bodia. Korai be focused on national property. Mammy, the way of Honokasa, we wow, crowdy. Bible. Going sorry. Nam quiz things, Wejai, you young kudo. For Bible, no. Hey, buy me a blue or tele. Pager, no boarding. Hey, me, yes, Shelly and Trade. Madam, Pacha, I am Shelly and Trade. Me cry Bible. Sasamo me beke. You create through do. Minitro. Unyame boame. Order. Ade bag na say ukon we japade e mu bibia. Pacha da bi. E de ade a. Yo yenkwa e de asem na ade abedai. Pacha me no obia o. On hwa akra no. Ntune ma me de bai. Me na so na nakonyo etase. Me ne Abaz bright. Yaw but ya mi sister be fa akra no e de ne ko do di machi e be fa akra no de ne ko sister ya yonko ha no ska asem na mi sister na de ne ko nti o de ne ko ye no concert ya ni ti ba pani mu wasole be kasema wu yesi ma me nkasa untumi nkasa ma me na me kasa ma hey mu me enko computer so adwadi why no fa ne case bongo kratin so le nko ye ko computer so adwadi
to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey middle Nanda na wote ho awaya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne me na mu twetwe no. Emu aye titiriti. Mentumi pon sorry. Wo na enwanwa. Enwa me fidom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Namo na madam for Kofi Mpo catch them say he work natural health for be drobi omodiaba your friend 3P garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enyasem ketoa 3P garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3P a ebejane se hu edroyi enya mapemfo ema wo ma nofo anase nkoda wonya nyamfie dumienu FDA agi adwade nkratso yi atum 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me to my dear one pen. Give us P capsules. Overdo as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no show bottom. Where you from? No. You nephew, I can't wait. If any give us cold capsules. Say yes, see, I ran the walls. Cold, did you nip a dream when you now put a mamma and to my winja would name you. Wouldn't give us cold capsules. So go you free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules.
Remember what if you do what you do kron ever. Give us core capsules. A painful a batter one more menu for an inquada when if you do me no come. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na baako ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe san kratoe mu agiatum Yay! So for mommy, and that you miss me be iPhone 34. Kwaku Johnson, where do you wire? Hey, so for mommy, iPhone 34 pa. Now toying. So me and share. iPhone na sonjo abegusui. Hey, Kwaku Johnson no way. So for mommy premier ni pan or DS na kwa beta ma chinchina no. And then me ni be. So pe iPhone papa, AY Ahmed Apple World. So pe bako. And now pe dodo atu aton. A free 6X, a copim 15 Pro Max. Ubenya a free 64 gigabyte. They copim 256 gigabytes. Oton iPhone batteries, screen, back glass, AirPod, chargers. iPhone hunyema bia. Bora AY Ahmed Apple World. Oton Samsung phones, Tecno, Infinix, and accessories nina about the yam phones and swa bora hokoje baako anakoto bi koton omo trained engineers omo ye repairs ewo ho hwehwe AY Ahmed Apple World ewo Techiman Kumasi station echi ho Taylor Lane ekwan ye Saneko market ho no omo ne STC bus stop no ene di animhwe omo ban GPRT opeka ties ene rims nso a oton ni nyina bi frɛ 0549 020 032 ebusiafo enei se wo pe iPhone papa dia eye AY Ahmed Apple World Kwa and I'll be your papa. Adi, oish. Honey, and about surprise. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no jack a sepan and neck. Could the brew a yama money mema a yoko ni Sicilian drink sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Megina brand. Na a yemay. Na Edusa was said me bravo we. Sweetie, may you come on, mammy? I drama. What does ye? A ye chima. It's a living testimony. Koneko Judy. What can yeah, damn Sunday. Oh, be I just attend for one woman for down for any the onion feed do me. FDA, Aji, a Jadian Kratui Atom. Fifty Robertson, the Machadia. Then you saw say you're restrained. It's a person who has so this year be said or strain. Reality show, you're the back. What funny dinner, but see, dear talents now. Say you too. Ram me down to yes, my brother. Oh, baby girl. And if what say, such as should be a pen moja the drum one, that didn't show for. And I said, it's the so piano. Then person can say, brother, pick a form. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now, baby, first prize will be a brand new car. Second prize, you then fly away. Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL for number 024 921 6952.
grow fine wonu mu ato wuntumi nidi wunim ni entira ebasa na ekire se yare ewura woni padua ni mu a ni padua no pese wo kutia yare no na enam se ahoni nu a ewo ni padua ni mu sa na eno na ni padua no ede eko atia yade no nti ema wonu mu tu eno nti na wo behia grow fine herbal tonic a yedi koko aje emani padua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibidru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratowo yi atum Efira, my wife knew. Menene na baba trefia. Akia, mi fira ni o wife ni ho afa pa. Me da se. Na won maduane ye de. Ne nsa no bo. She, Efira, me nsa no bo papa. Ene obetumi atrefia. Efiafo manya tipa tomato mix. E di yestu e bon kwan a. Jai. Hey, Efira, se wo krom. Unim tipa tomato mix. Bi di bia ba ware ase wai. Me popo bia moadi bi. Se tipa tomato mix. Se de e ma aduane e special nti. Me nanfo marima ade da won yire no da se won fa bi nya aduane. Nyasem kitu o. Oba de tipa tomato mix e ye aduane na wa hoho okra bedi bia. Eti wanim tipa tomato mix. Se aduane pa enya pomudin hu hia wode a. Ene ehwe se wuri bi beye waduane. Ene esa. Ebo no so da fom. Ebuga na dwaso. Upede do afre. 0203 403 400. Tipa tomato mix. Taste happiness. FDA age edwede nkrato yatum. Usisi na yawo ya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutuo ukunwachi ana yawo ya ana wudi akina wunya no aduro uti tubi paiwa ma wo ya wo hwanye yi adwumaden brafo ama waposo ene ede udompem nyina yawo ya se New East Chinese Hospital ho idie dompem yade ebekokora emma biem waboboro ama udompem abupen anase ukasa abupen uba New East Chinese Hospital a yede heat light ene agoponcha ene sadompem yade nyina Fidia, yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu ya jisika kakra bi any side effect biala ma wonya ha na bra New East Chinese Hospital ye wo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ya wa homa yi so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora emabiem Abra, what did dear feel do? Aden, Nansen, and so quadria near your dabroso. Ninquan na boom, and so for man napa, so for man pass. Hey, bra, a summer no wakano, na the secretness. Hey, tea, sister macro coffer buying. On no one coffer sister spices, a big gasso. Spices are who draw sister dear big gasso, and no name intersemio. So filia pontia. What flavor? Fish in quire. Fish flavor. Saku consuna oberia. Chicken flavor. Na so pese o yes stew so stew flavor. So con do beef flavor. E fe se o pedudu etu aton. And one is obeko edum pampa so. PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB. And now Okanshi. Ubenya biwo. Friend 0243 535025. And now 0279 140940. FDA agi edwedi nkratwe yatum. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uyebwe. Baumia, minya udeni, uyebwe. Hey, Mami Jemfua, Nentena Mawani Ajiria we say. Minia, Samekaya dear free SHS, I am a meme mawahu. Ami Hunia Minyampo, a Sandy and another Danko Akufado, and Dr. Baumia, Ayenti. So Kaya Bra, Mikuna no Shayena a free muno. Anne, Mekaipa. Nani Dasuni Nasa. Some of them, Mammy and sending in Abeko school. Ecosi send another Danko Akufado.
Akufo-Addo ene Dr. Baumia e di free SHS e baaye sisi a mema miensa Kofi esi ene Kojo eni na kosko akese ni bi minia na wonim de ya no mo eka omo se omo ba omo de nsachanye bebe mo ebi mo se omo ba omo betwam ebi mo so omo ba omo ma ofo ni bi atue school fees ni bi omo pese omo yo made ni bi mo it is just a why na ntua na why nko ni free omo pese omo ya ye ni bi no esi nchen no mo side omo connection man any protocol nsem yi say free SHS papa ya yemba yi koyo eno ti na wo se boy ahomodin bia say ye bebo free SHS ho ban na ya no mamba mba say ade papa na nado ene Dr. Baumia e de abrayen yi o enye free SHS for ya na mama ne nkofo se enye possible yi nanso se say die it is possible afiwe ye tu abadi abo free SHS ho ban so mama Dr. Baumia #1 on the ballot. Mama's Choice, your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin de be now just the divine when propose mamma Nebekesha. For my dear mamma. Hey, oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not quite why you show my son's wire there. It's a make a trail. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa. Ya pebia ni amapa wodi aduamba. Enu ni Mama's Choice na papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. Aji ejedi enkratwe atumu abusia yama ye ho akwaba maame me paacho adwuma na ye ne nyagro ne ebedi obedi agro na ne ha no ha no me paacho e frozen me dia fiese wa ya Bible Quran bi focus ya snap ani bodu apede Bible ko yan sole ko ezi nkodo dia boye you peja bodi ya me fiese wa kra Bible me kra Bible sasema me beka no kretrodo minitro nya me boa me o me ri asem asema won say e be ye fie di Sompa FM e wo hono ma na me the sister bi no be ka che me say oba no wanyim oba de Shelly ye obetena ha o hu ba bi odi asem ofe na me wanyim wosen na me sister o mo say me mfro no nem musa no me dia me mfre no mentimi me nsoma no na sister no afre no na obusa no no say obusa no do ne nyim no so ne abas ena nyim abasi no ai bulano no kura me ye finidin ache me ye ko ho ne ye ko pe no o so sia no we bulano no so na make bulano na sata na momote he ni ye ti bu akurum eno ko sia abasi abo achiana no ese opura wodi amango no so ko sia no o ko sia de ya na ho ana na eja mi sister no na me de ko ye me de ko to nanim ye nyina ye tie Sompa ya ko to ne maame abasi ne maame ya ko maame so wo so na ne ba no ya wo wa na ne ba ne sanyamia na maame ne say wo no onyu ni pa de yampo no nokre intimation no amede eda ho sa na ja samre de na menyare mia me hwe ma de me ko me dwemu a na mia me hwe no na de na ba se no o ma je anyi sen wa me he no o mo ahwe no afi de wa ahwe no e ben fie nwotwe akwara ni din fie nwotwe na me sa kwase ebuo no mu bu mi enti me de ne ba ko wadwo na me de ne ko wadwo enti me de ne ko wadwo no ko ka masem nyina no ba so wadwo a wadwo ho o de ne ko bro no de enso ayi Central Maju Central Police Station am de no ko ye the ko no mo se me ka me se nyina ye frɛ be me ma na ba yi ene ye wadem be mpre nan e wa kwala no ho abasem ade wonya adwuma woyɛ adwuma pa ade adwuma first na wo twi ayi wo kada bekasa on kasa o ma me kan so a wo seche bubo backing vocalist echimu anu ti se opura wodi amango anu so aseche se
What ya kwanyam kasa usu tumi kasa ma me meka. O ma me kasa so wototo aboba park so. Ewura ye ni agro wa o. Aba se wati turu mu ahia wada mu prensa no. Ye ni yakwatwena ba eti so ba dia idi na tra ho. Control pray. Afedia. Ya ka wa asebo no. No mu chesi kama ne se busumi bia on fama akwala no. On fama akwala no wo de do. Me huno. Na na ma me akwala iko ho a. We di ani. Oya konkoma ni. Yenya tie sompa. O ma me ko ho no mo bia. No ma no 50 cedis. E bia busumi mienu. Wako no ma na ni dia ya me yakura ne se me ba eye teacher ni. Enti wo se ompa manso. Enti won de pam no twa no wa che no. Enti wa ba fa kwala na ye dan. Ne na kotra. Ne na kotra. Why oba? No wa hwe no. Ah wo ba. You fine. No wa hwe no. Afi oba fa no koi. Na mi am na mbabo ma mi mbabo wa mane. Se me ba ne se wo de akwala na okọ. Ma mi su sas ma me bei. Ayi be ama na ma me no. Na de na akwala ne tere nchen. Wo me nchen. Na wo su se de esum. Ah. Na no mo bre ni sika. Dabi. Na fe de o mo batu ni din. Onya mfia wotwe wadwe ho no ma na batu ni din. Tie fra ne sei. Ida kura me yira fidi no hu. Shali. Sompa FM. Ne di ni kura me ntimi nka. Ana Janet ya lo bote. Ya. Modiamo. Sani eme ba e ma mi fo twane no. Mu na mu huri gira ni mu. Janet ya lo boge. You fay. Fadi ko. On day for. Udi atra register mu. Ana wadwefo ama ne bato onya mfie nwotwe no. Ana wadwefo ma na batu ni din. No de ya lo boge ni bai. Oh me. Lebogel. Janet. Ano ma de papa na friend na bas lebogel. Ya so de neto ne maame no. Tini maame na de lebogel. De neto ne maame no. Na ja. E wo mu anti court wo no mu busa me se mfie nwotwe no. Ya ba ya ne dan. Na mse wo. Mi de mi ni asem da bi. O hwe ne ba. Won hwe akwala no. E de aka ni mu na ya dan. E doso. Afi be mai. Ya ba ya dia. Ye hu ne biem. Ana me sa akoye. Ana o ma police fo be kire no. Ya kire no. Ana o mo de tum. 3 days. Wow ba ho. 3 days. Ana o ma ne tua 20 million. Afie be mu ni. Ache. Bi enfie be. Be se ni akra no wanya sei. Wanya mfie dunan. Okọ mfie dunan. Ana mama ni tua first ka no 20 no 20 million no tua 20 million wi ye eno no ye hu no na media dia ya me yakora ne se me ba ne ba fa no ya wode ne ko ye no na maame no ebo obena no Sompa na maame ne be ko FM biso de me ko FM biso se me ma fa na na ade na mo obi send pakoro maame ya alobodwe no Dr. Mensa transie eni pakoro no eja Sompa Nkomo ye nko aye de yensamo ebura mansaso abrewala abodwe no na wo hwakola no o send pakoro me de na mo obi se one na nkotena wa wo ba be fa no ai eni ye ode ne ko ye be na wo twimi inu asanso bosome fe die mi wo hono ma de matia ne ko adan maame ya nam se maame ya dan wo so wada na djua no wote atiem so obi de sekan aduru ho ene jalibia entum ejira no so ageta odi amese musuro wo kura ejan konkoma ne ejan emuse pinti jalibia wo betune nso ejata wi ani mu me so maame menchia woni watiefo pa edokreni memo abaso if you say menamfo bi wo US na the way we see a trend wo no nyasem getoa enam waduma pa ene enema pa one enukreni wabusuan ayenti onyame enhyam so kokwan so yamra Dr. Mensa
Sabri Drew Dr. Mensa so yenso yebre de bia no ye betra say ya na dodo no epe ye kira kwan anase omope nsempa ene enipa ewo Dr. Mensa ya soye na omati na omo ehunu Dr. Mensa ye chi kwan ewo kotwi Guinness Depot ewa ana ye wo Kumasi ase utwam Santa ase ubetwam Bofo Edu said the Danny that Dr. Mensa can also brofoka edu ne kan enye simple sa intinity one nyina say utwam ewo Bofo Edu a bomodian say obeka kire mate and as driver ne say obesi wo kotwi ewo de ye katwi kron ase nwanwa say Dr. Mensa so ya so ye no ekudi kotwi eye sa ne tie na obedu Dr. Mensa so ya ye de twi kron ene wakasa ayiwa no ewutwi kasam a enya brofo kasam sanso na enkran so ye wo Madina Zongo Junction baabi a yewra Kennedy Japan akompreko na bro san kase no wo no ehwa so no man FM wo ewa na Dr. Mensa ya so ye toso mienu no nso ewo emre bi atwam na ye nkrabata aye mako edu baako ene Dr. Mensa se wo pese ohu no animu ni animu enti no yaye no nkrabata mienu Kumasi ene nkran baabi a wo pe bia no obetimi ehun Dr. Mensa na afi o hawo ene eniema ekọ osuabu ewo yare mu no wo Dr. Mensa na afi o de tu nanim ana ya homatrofo na egu TV no ase na o de tu Dr. Mensa anim a baabi a yare no ewo bia no efri utisu edikosi onamro mu no minim se onyame nam Dr. Mensa so ebema wonso no onya wo fa ahudie ewo yare kwan so ye kan Dr. Mensa ye kan Dr. Wonder ye kasemenhia oye nipa ba akopɛ sa edimiensa nyina ejan ma nipa ba akopɛ enyu obi biara eye Dr. Mensa a na hotedin ede Dr. Wonder no eye ono ankasa ye betra so say ya mesremu aya enye se bia ye didi na ame anasa ye ho ene teyen enti na ya betra kasafidie so na afi obi kwa ye kwan na ye kwan ana enye sa entia nemom no eye wayaresa ene ofa hudi a ye pese unya yare a adokro na yare a achinchimu abibare na woji hu baabi a enye ewo yare ene ohaw kwan so nti ena toda bia ne abetra so ha ewo ukuada awia ene yawada anopa bia no se de be ya wonso benya ofa hudie ewo yare kwan so unim se Dr. Mensa de ye ka enuro a eye enubra ana ahan ana nutan pa dia metimi aka cho se uyi Dr. Mensa si wa efri wa enokreni na eye omo so a omo aka nipa mienu pe eni ntimi so se yare bi etese hemorrhoid obi a sabi bema bi wo ho a okọ ajanan so na ojana nan a wanwe a ukopie ajanan no so a obeka se sabi oba bi na abu ne nsa enye oba bi na abu ne nsa ni nyina ne se bema pa a wakọ ajanan so nwa pie no emoja se ya pam adentia ojana nan ni nyina no na ne kokobu yi epie eba Dr. Mensa se menka ntwo se wo sa ohaw no anasa yare no ewo so a men tra woto so bomodia ne pagya woto so waka ne bra ya so ye na yemfa duro nkan na okokobo na eyi ba no ana epie ba no yemfa duro nkan na afi no enkoto ba bia ese koto mmema no bebre nso na mo te se mmema na nso omonye mmema adentia bema bi ho a sabi ubehu no obebo ne tai kama omotai obedress obesiesie no hu se bema pa nanso no na bema no onye bema onye no enesen ne nkwamu a ewo ne mu a eye adwuma ne bema yo no ewo fom Dr. Mensa se menka ncho se awia yi se wote yenka anawe Sompa TV a bomodian se hu se onkwamu no wo fom a entimi ma onu oba hia ebeye den se oba no betimi atoreba bomodian ne bra Dr. Mensa so ye na ma waduro na okoye aduro ya enanan pepepe onkwamu na ewo fom no esitimi pagya no ho na etimi ye den na etimi buaw ewo omema yonum na wonso watimi anya din amaye de ato ho so se kwadwo papa ana kofi papa emanu bebre nso amekan enne emanu bebre chan ema ye de awosem ha omu etwintwom nam awosem nti ema waware afiri wonsa bra Dr. Mensa so ye adentia enne wanhwe ye wawode no kwan na ano no yare a ye frɛ no osi akwan yare etimi kosi wawode no kwan no ano
ɛno nti one bɛrima ana ho ka ne bi hyia nsuo a nka ɛsɛ ɛkɔ wa wodie num no na nsuo no akɔka akyire nsuo no ɛntimi penetrate ɛnkɔwura wa wodie num Dr. Mensa Sibra na yɛmfa aduro nkan Oba wo saa osi akwan yare yi ebeboa wo ama wa wodie no kwan no ano ayemre ebema woni bema hia enche wonso betimi anyinsen ama wonso wanya edin sonko se ya maame ana akwasi maame yare a ejije wo sabamu na ehaw na woje wo a enye no madi nka ka cho se mencha wo so otoso eni na Dr. Mensa eho ema me no mienu mesewa Dr. Mensa nipa sonko ewa aduom say ye ka aduro ana bibiduro pa mu a doctor nipa sonko ye kan obi asa yare ni bi ye kan utina ye ya obi nsunim ahama anandu bna ode kawa obetimi anya oyaresa na ye musa ye ka aduro mu combination eno oti ase sen hwe obi wo ha na so anase na ni krotu awisi no ye adum ni nyina nse ebeye den wanya obi onim no bna pa ani ahama na odi wei extra wei a ohunu ni sese wani krotu awusa no ena edum ana wani kania no ena edum a sa onum aduro ya yare no ebetimi apie firi wani so na fe onso wa de ho efiri wani yare a eha onum eni nti ye kan combination obi a onim aduro a ye de fra aduro wei sa uti wei edi fra wei a ebetimi a yesisi yare aduro uti wei edi fra wei a ye dugu obi a naso ye ne yamu a obetimi anya yaresa Mr. Bra Dr. Mensa asoye na ye ka say Dr. Mensa oye nipa sonko a wanhwa wonte ase adentia doctor sa adura mekika nyina ana yaresa me bubodi ni nyina achi no onyame asa acha ne eniema miensa say doctor ma hunu say dom na nkasa enso sa yare eninti wo mema achade miensa ama wasa de aka yaresa no ene say yenhwe obi a ne de hye ne kunu ne ba ne yure anasa ne de hye bi enum enubone wei eya achade sonko a onyankopon asade aka Dr. Mensa ho eninti sa wote ho na wo de hye bi enum nubone na oje wo nsam na wo ya wo hwenye ya bra ya so na yemfa aduro nkan yenhwe obi biara nso asabi okasa nanum eyi nka yare we se de dan da me betra ase ameka no mesi nipa mienu na etimi bo wamane etimi ka chew obi wo ho na wanum eyi nka okasa na wo se particles efri ohunim ana ohunim wanum epia bonten a bomodi asa obeba ya so eyanum ka yare eyade a hanipa papa agigi nipa eko ahawmu meso anum kankan yare enuku asa yesoso Dr. Mensa Simin kancho se bra ya so na yemfa droma na wotwemienu na metia kasafidie so aka cho se sa wo hyadro yase dako de kosine nansa so a enya de wanuma eyi nka no obeti biemu da eni nti bra ya so na yemfa anum kan yare no bi emaw aduro no emaw na wo so de ho efiri anum kankan na wanum eyi nka no meso se ewo tim se efiri uyam na eba na so dodo na no efiri omuyam meso ayahwa na judidie ne ye wate kosua wo chiwie ana onu awie bebrebe no ayahwe ne ye twe ho firi ho enam aya red meat a wo wie no aya yu ho firi mu yenhwe sasa mesi ene de be transe ne yanka ho asem a yenka ho yentimi nko adentia se sasa de obi achi a ema wo sem timi ye ne den ebetimi abanesa sasa edi obi achi a ebema nyame amu a yetimi to yare a ye friend say body odor etimi manipa kro ba bia obewura ana obepie bia no nipa bete no ho sabi enka ye bete no enye nka ketoa se sasa bedu obi achi a wanhwe ya eniema ye de besoa wo bia no eyanum guase nko a eye sa na tie usika sem beko achew wadwuma sem enkoyie eniema to hunsam a uhunu gya wo de ye wankasa uwa japade pa nanso enam sase du achinti ogunu a wo beton wa japade nyina wo besa bofom eno na Dr. Mensa Simin kan chawo se wie uti enka wo Sompa TV ene Sompa radio a bomodin na bra ya so na yemfa adura ya tundi se sasa aduro maw na sika eto nsam a ehye wadwuma sam a uhunu so wakwantu a aye basa wankasa onkrata sam so a uhunu so no yema waduro na fa kodware enanso na de ho efiri sasa bone edi wachi no dodo na akompa so a sabi wanhwa na omuni sunsum bi eda
ubebusa no ɔse sunsum no ho yɛ me dɛ ɛsene me kunu sunsum no ho yɛ me dɛ ɛsene me yere Dr. Mensa se me mmɔ wɔ maneɛ sɛ bra yɛ so yɛ na yɛmfa aduru a yɛato ndin sasa aduru ma Dr. Mensa yɛ number no nie ɛyɛ 0244 92 12 69 0244 92 12 69 yes I was 027 1173 551 027 1173 551 your number chat on 0532 928095 numbers me ensani na Dr. Mensa number de nyame penaje no obefre Dr. Mensa yaso ye no se sie na ye no adi nkomo anasa obeba kotwi Guinness Depot ehwa na ewo enkran so Madina Zongo Junction babia Oman FM no ehwa na Dr. Mensa wo de nyame penaje no obeba jobless no one case that's oh me enti ye de na asi ana akola meba no ase akola no ntimi ne ntena biu maka akola ne da na okekam wona yo so bi di adjira awia ketesi bia o mu free school ba no no wachi ade no na o chege bia tuntum wo setenten wona nan so ya tenten kase tuntum o ya tuntum wo se no wachi ade no no okuta sekan wo se ko enti akola ne betum de ka wokura mo saa ewura mu kura no ye bebo ne dam kura ewura mu kura no woko ya se gisa mema ana ko che no wo mo che no so ne hu fifira no wo mo sa ba ankora ma ana ja so mpanko mo ye chie o aba ya na me ko onana no na me ko bo na ma ne sister ama se sa akola no aka se yamfara mra no mo de ko ye no de asie ni o wo se fa ne bra mi amfana mrani ya de ne banso a emfana nkofie fa ne bra madwuma mu wa de adu wo ya ba tonsa dabi toba asa tomba yere fa ne bra ene ya de me ma ya de ne ba ye ya ba ya na de ne akọ am de ne koma no me de koma no besin ne ya de ne ba akoro ma ne se yale ne tu ye sam me mo ye ena me de te wa me kan oh fie come on mo en na die enti en ye die biem na aba sese no mo emwa ben na mo pe sese dia me pa ne sa akola no mo hwe no me ba no so wo hwe no de oba fa no anko se court asem wo kwa ajale bi agira akola yi so ade aba ye o wono so wo mpa akola ne bi no ba onana ne so ono so nhwa akora no wo mo hwe no e wo mo a ye bi school yi ana me mia me si mu na me ko na me ko ka je sister ama akola na bi school books yes one to wait 20 we 10 e wo mu abe 2 weeks and o to wait 15 and o to wait 5 so ayade and o de buy and no ano no ngo ba ne so moa sheli no na so na hwa no nyina ye tie sompa on na so wa wo bi aka no ho shani wo ho ansa na we beba oh fine do anya o ko 15 years and o wo ye ba ko no college ene on de wanyini pani na nyini wo 15 years ono so yo ba ma na shali wa wali sese wale yanti se wo ba shali bibi ekoyi no to because one ya ne ho nante de wa wani adin ni ade a shali dada na ho satunu yi eno ade ade a yeah ana tirimuda na eno mo de akola ya abesimi so da bia akola yi ya bia suku nyina wa man 500 5 million say 50 say abase no na de aba na ne nana no wanana no na so nana ni podi ante wa ya de me no kodi sabe obey na sa ni moja na so nana no so na ma ya de ne ba ye ko ti ni be ka ma ne de wono won ka sai wo pa akola no ya mfa ne mra ya mfa ne ma wanana na no ti de ba bie mi wanana na me ne wa asem o je se hwan ni yemfra ni wanana na be ma no sane mo fra wanana no mo fra be ma no o mi enu nyina o mo ma akora no o mo media me no mo ni asem bia se se ade am de ba ya ne se o mo hwa akola no no asum nyo ko na bai wa wadu 14 die e ka ba no ho se me na ya me ya wachima ai emu pa de to me nkodwom
me da konso jare bi anso san na kakra bi o mo de ba bra me no eno na me de hwa akwala ye o o ma me na wocho ode aba ayi 5 cedis 50 na sale nso ye de adwuma onya adwuma bia ono no ye adwuma me de ne koto adwuma ma anya na boro na nan ne nanye ti adwuma no ntimi nyina ho enye ono dia ka wo benya na nka wote fa so de wotie nso mi nya bibia ni be ma bia nso na brabum mi de mi hu ne yo se wo maami bi eno maami bi no so woni ne ya ewi asi bo mi ese pe maami bi no so woni ne ya aduane ewe anti say wa pa jo mi ba hwe busiafo enura ye ba no ane maami de ne ba ha no ye maami bi wo London o yini ni fan club mampokua enura o send 1000 cedis come on ana pokua se yemfama no na ye maami Sofia ono so London o mental health nurse na o se Friday o be sending nti pese agini nyina na ye boa no na adwuada ya frɛ maami no na ababaji ye maami ba ko wa Sompa FM boa ye pa bibi nti on de emu ni din ono so aboya no ho ba na lawyer mposa be di akonne perpetual baby o mo bi anya mishra wuru ti e bon pai se bedu na wo twena wie ye na ni nyina aboa no ni afre wo mu no ma babaji matade efi Josie fashion bom so eye mini patapata patapata na e mini efe papa simple sano ti so pese opamatade bia ma wa me pa cho bomodin so obefre Josie ewo ahoman so say ye kaba bibia obepam e di amount the number no ye 0243343465 or tech bomso eho eno freno elegant ladies what the beauty is within achimda na wotwi ohene ba Jennifer ne maame da fom e wa achimda o elegant fom nkeka mo ho ni enkota ye nue ye chini na wotwe ya mansan yi treasure benis ono so ne maame da fom ti ye mienu na da anim na wotwe ya ne na wotwe besimu monkeka mo ho na ye nkoye ye nua no mu asanse de ne to apaye enye wono ana wopa ye ba sesi ana ya frɛ wo mo ne yamnu de be Spanish 3 power combo ye Spanish anti aging na se atatai kope bi nenom uda wo na ka hwen udware aho keke so bi ka udwu ho unya ponche so onu munye bomodi aso be to na galto mi san so tu malaria ni nyina ase 111 Ghana Grove adwuma ye ababa wa faafo no ewo na gi number no 15 kopem 35 ne kwase obenya 0308255775 kangen num super papa na nipadua ni yen super papa kangen akala drink water tubu ya na num suo ni sisi nim tafuni road na hodi yewo kwanta 0241499191 Leicester Ghana amwase pad ya sanitary pad pachopi Ope extra long to heavy flow and overflow minty and soppy liners as she pacho kama bia sound ko hwe mo kira kwana na ya se de ya de papa se meko Canada meko express group abuchimemu meko sua de meko put degree na mabbo me no apa yankoi express group no mo fa yanko 000448 ba achamfo ba o fayade nyane kase misra ko ho oso pana code no ye ade pa ko ye masaju ifunwi ebitu asie kura e dia ma ba yenye birthdays no infrio na fi mi se champo yenyina ye tie so birthdays we ye birthday paper no pro Linda what hey man yamse we ye Linda utio srebo hwan na e wo hye no awotutu a ese wo ma happy birthday radima mfra drum enko adum enko nemwa ke entwi wusu ansa enso edi na woda awofo se wanya afe baako ye bei na memfa mfra drum enko adum nhra bebre enko Divina Nana
Jemfu Asare. And also, the dofu, I nimte and a wish happy birthday. Ferdinand Boateng, a free AGCM, Casban University. Say, Omama would pa. Now we do our day. Sompa FM. Susan Caroline Shrema, and also brother Philip, Sompa Nkomo, and a wish you a say Unyami Ishra Bibri. We so Usia Fosia Waji, and I wish you Usia happy birthday. Mamusia now we do our day at Yadon Kosi Piki. Unyami Ishra Fosu. Simpi. A Rajuanie, me may. Me know you know I'm in a Quasori Trinity Presby School, Sacred Heart. I was Sunai. Birthday yet, Musuma, receive me, Baya. Enyas and Papa. I saw Penny Quaseria. I and a banono. Happy birthday. It's a Rajwa. Belated happy birthday, okay? Unyami Inshrow. Pachoya Munchama, me what a Shadrach. I'm in Franco. Means a champion. Until Jenna, yet, Sompa. So, mammy, and that's me. I a bar has said. What was it? I wore so woo bar. Yanyaman, I'm in preference. About some remedy design. And Sister Amma. Hello. Hello. Sister Amma. Hello. My. Hello, Sister Amma. Hello. Mao. Yana. Me pacho ya friends of mami wa inini. Me ya juma Sompa TV so swame. Okay. Me ya juma Sompa TV so swame. Otemenka. Yo, ene abase baba you ano. Wanana. Ene di asem bia betu yanimu. Sompa FM. Oh, the first hospital. Ajita. Me pacha wo. Auntie Ame. Me pacha wonana abase ba no. Maame ya. Ni na di asem bia betu yanim sakola ni hwemu no. Wo boa bi. O se wo boa bi. Na enkoyie. Eti ye be ya ne dai. Isuku sem no mu ni niema because wo baby no so wa me ya de na ba. Ti wo be ya ne dai. Auntie Amaye Tiewo. Hello. Auntie Ama, me ti me nko machi bi. Asem na me kan no wote ya. Me se maame ya na. Wo se maame ya na na. Eno ye nko ho no. Wo de abeda ye se. Maame ya hwemu no. Wo bua bi. Nanso enwie peye. Wo di kan de akola ne so koma ne ba. Ena usu ya ba obra ne de akora na ba. Eti se akola ne hwemu no. Mo ye ne den. Mo ye ne den na ma hwe no. Eno ane ye busa wo. Auntie Amaye Tiewo. Hello. Mate. What is it? I'm a friend of Papa. Dabe, it's young friend. Dabe. Okay. Dabe, young friend, any more. I'm say, make sure the Papa is in here. No, me say, Dabe, I mean, so many friends, I mean, you why. I am one, and I'm a panel. I mean, what you was swamming. You was swamming. In one hotel. It's with the national producer and no Casana. One child, baby, why? Eh, you fish. He's a champion, Fessy. And now some of ya warm the buy ye, say, as some that I call a mere baby. Now, I war ya, in fact, as I say, wo si wa dwiri pise enkoda no Yankopon de wo adom wo no sebe sebio wo be se adom afiri wo Yankopon na wo de atete enkoda no sebe se wo tia wo ba tete wo ba eno no nche se akola no wo mpena sem wo ababa ya wo be tra ha se yi
Mammy, I out to what was where Kumasi ni mammy. I want upon the bra. As soon as we get down on the Timmy debuts, I've got no Matthias. As a Jimmy Cacrebi said, Sabio, and if you could no can't say, well, Dutchy beyond, you be what I am. Then you saw passing a couple of summer, so mammy would have no bad day. Well, now we are to a frank, oh, mammy, bread, as you come out, make a pension, a time of trip. As I could do home in the water, I can't like house in pool. And so, dear down, son, mammy, war bread. Maybe out to find swam, well, Bammy on your just was like of money. Come out in the until near Nina and say, one and what you're going to what you're saying. And the mammy, but I can hear me someone say, near what you're drawn. Jawa mwasem because on your woman is almost like obey 1 year Juman 1 more. Make a cry obenyan mon from idea na mon show idea. Fi say nfie du na what show be ya na first na your time so mama no ya da say papa Reverend Kingsley Donko USA Papa Radin Shra on ne yire FM oni o we na wadan fo no twa an preference enyo no Asruwe. Reverend Kingsley Donko so say obeboa e ba no a wo hwehwe ne papa wo ye medicine aka ne 3 years no papa baby a wo bi Radin Shroud say wa share sa abo mi srem pole na ye pre ne ya ye pre montete ne tete oni enko my lady me da say na me nua kuma yo say me pani me be say musa say bibia da yiye de cause wo ba de sebe mpredu ya san sebe wadwene nya adwuma kra na wo kra say wadwene ya adwuma nati ha dada wo sase kwa mastay sabe maame pani wo bia wotifi adure ni be ma wo wan kasa kra wo ntimi nkyerechire wo nsemu gisa wo maame ani wo nsemu ne fere yesemu sei ani ma bi wo ho no maame fo ye nka bibi fa nkyere mo wonya ready atena ba bi na dwene wo ho enkofa sem bi amfa me hye wo maame se wo maame nti ase nka ba ye wo ho dan ba bia wotifi adure se ma kofa be ma ne na wo asema bakra mi ntimi nkyerechire ma asemu gisa ma na wo maame nti ase de na ba ye wan ka sadrum na bia se wo ye adwuma na wo di pa na wo hwe wo ba ko sadrum na bia me ka ne nne abatan ye nto ye mageje mu sa ko so twu mu tan ye huna mu akwa wo batan huna mu akwa bi so wo ba de yeso o onso no ana wo funu ma so wo ba de yeso eti drum na bi na so wa makwala na amel na to na geje mu asabe wo ba ko sei okosei a wa wo fie no obesan de ayi obesan de aba enti sherry me ka kire wo efiti na eko se san usuman wo hwe na wo na ntimi hwe akwala no a gene wo ho ai my lady na me ka kire aba isambo trofashion bra wo da chi ehu o ben ka tachi a wo a wo ba ho ye de watomu empre 9 o maame na ehwe no hwe sa se we mma me nka nkire ma bi no mu a ma wo am pesa mbehwe mo ba ebire bi sa ebisi sa me si ebisi bapa ne ewo ba no so wo hwe no ye de ne ko ba bi ase ne ko bi o se da my lady eduru brebi na nyame ye kire baka no be sofo ye se gisa okofa ne baba ansa na kansa sofudie ni etinya ye den ahye no enam so wan hwe abofra ni nti onyina obeba na enya ani ne ye o se wuyi ni mkwala be du si ho a miensa de bekode enso aka o mo nkoda eti mesre se wadawro ma mo wo ma no a mo hwe wo mo moda achinti mo hwe mo fra ne mo my lady wadawro ma wadwane abeto ade ni se nya de so ni konya so a bibia be na wo share so tete wa kwan ye na ja se wani hire te se de wo hwe bibi mu no ai me de manu asia before my lady mami me mami no so fa cheme obi ebo fa cheme se me kasa ade nti odu ebo onu ebo sei wo papa yi ebe fa obei oni kapre mami so onhwe ne yi na wo akasa wo simba ebe fa na kohwe na asem kobo mami na mane anya no die kumane ete wo yi do wo kobo na mane asem bacho ete wo kobo na mane ya anka samdika obei ko hwe no man kwa nko kan se wa to so pie bu ko bona mane ai de yebuso no mu nhwe no e bi so obetra ai okofa aba okofa ne ba ya atiko eti odie na wo kan me nchada no nya adwene wa na wo pre hukuro no wabre na na wansena edi eti mani ni nkosa na be ma no nya na adwe so obehwe ba onya na adwe so obehwe ba obedo hwe ba enima bi wonu mamum ye hu sade aye ye ne bebu aye ni wonya mi adawro ma wonya banana wote wonchen wosimi kobona mane se me beba be fa saka ma mi timiti su ba so okun na eka ye wonu okun no nya ma mi de kun no next time me nya some mistake no na waye mali dim that why I made up world
A phone. Open iPhone, Papa. Count Techno. And I say landing user. And a charger. Glass protector. Hands free. Apple. Batteries charges. You can use Sompa FM. Get to my Taylor Lane. Me see. 054 020 Me pacho tipa tomato mix. Ka tobi. Fire jollof. Fire nkwine. No artificial. Fire bomu. Vitamin A, D, E, and K. Tomato romesi. Ka hwen. Ne kupe bi. 0203 403 400. Grace Gifts. Grace Gifts. A doctor for na pege omu ye juma. Bia on saya chacha. Efensi ho. Asusi ya ni Efensi ho de bi. Nemo ya die bia. Na die na za die. Me pache yenko ho. Na ofakwadwo. Obo juma se. Junction off Barikasi Road. Fre 0543 320. Grace Gifts. Gentlemen dental. Osinye wonu bon eyinka. Ora ka bia. Afam. Eba chokoni emporish somawate na okontomre na ba segna ni na anse frase 05591395 judgment dental Lawson Beverages le man capsule no bi dama woye mle me say ka hwen na Dr. Moa TIME time kopebi ne namtutum omu ade omu fele ade eno de boansa wansa wadwiba krosa nampoli esa Martin kama be ma yekese dodo 0244 417669 obo e ba medical adwa to adumanu Dr. Beye chiawo tipa yeden de fakoho babeti ehwai ti weni ana wonanya hono atukuro yede kunkwan mu ewuo mu enso hye de enchiri hwe fako ne kopebi Breaking the 0249 761 508. Enquire man is 0551 931 931 0548 931 931. Na yenko yenim. Hello. Me mami oni papa bi. Asumo kuchi contractor 1. What are the fata papa? Oh me. We are sure what they are to go into. Mamma, I'm going to be using more money. Not to pay duty, Major. Ma, about you, Sebi, Ocopa, no Jimudogi, Major, Sebi, or Chokra, Doconamia. Oh, what you went, Mamma, never money, and I do this session. You got me very job of pumping the evidence. Ma, Mudio Obanakia, Mubaja, Mrs. Mamma, Mamma, I'm a friend, so bad. Oh, my hand on not to I'm doing without you. Hello. Hello. 0554 931 912 0548 931 912. Hello. 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 Go on. Hello. Pacho man is Sudi yet you. Yentiu. About him, I was too far away when you did them. I mean, can you say, why, I'm a more boss say? And you, I mean, 1 month, I never know. And I may come with some men, maybe to swap you. I say, one will ban out on him, why name him? We know the whole by my own. And I never who's the name and never go on or warm home. In the extreme, only to consume your cladwa and walk the dust. Yes, you does. Hello. Hello. You are the NTO. Hello. Hello. Two. Hello. Hello. Sompa FM. Ebusi afọ edo afredu me de ni na besi. Na ya sorry amagudi mu fo na ba beto aso. Ye ma me na je pini so beba na ye kofre ne abusa no. Da obeba na ya frɛ ma me ne ba ni nyina ehia. E wo office. Ye hu kwa de akra ne befa so. Ko sa akra tini ba bi. No am ye de na ba de e so otumi hwe no. Aha. Sompa Nkomo de Herbal. Let's get ready to. My name is